reka ndabahe historia yanjye ibyo nanyuzemwo. Nari umuntu akunda kwisukisha nkisukisha imishatsi miremire, bakanteraho imishatsi miremire, naho ngaho nagira ngo ndiko ndasa neza. Ikindi nari umuntu nambara amaherena, aho ngaho ngo n'ubwiza nari kundashaka. Ikindi nari siga poudre mu maso, nkaca nsiga ibintu ku munwa, nkaca nsiga ibintu ino kuntuze ku ngohe, aho ngaho ngo nino hose nkasiga ngo ndikunda shaka ubwiza. Mwene data, ahubwo ntago nigeze mba mwiza. Reka ndababwire, iyo wimenyereje ibyo bintu byitwa ngo na makeup mu maso yawe, haragera igihe isura yawe Imana yakuremanye uyibagira. Haragera igihe wanga isura yawe ku buryo utosohoka utisize poudre, ku buryo utosohoka mbese utambaye umushatsi, ku buryo utasohoka mbese utisize akantu ku munwa. Urumva, ubu wafashe ya sura yawe ukabona ko isura yawe ari mbi, ariko bikakwereka ko iyo ufashe ibintu uhomeka ku maso ko ari husa neza. Ugafata ibintu ugahisha isura yawe, abantu bacabona ko uri uwundi muntu. Reka ndakubwire, ubwiza bw'umugore ntago buturuka aho ngaho ngo kwisiga, ngo nukwisukisha, ngo nukugira ibiki. Oya, ubwiza bw'umugore buva muri Kristo Yesu. Haleluya. Ubwiza bw'umugore buva muri Kristo Yesu. Mwene data, nimba ushaka ubwiza ngo use neza mu maso, kandi ufite isura yawe ata kintu na kimushizeho, ndakubwije ukuri, niwemerere Yesu Kristo akubera ubwiza. Murashobora kumbaza ati, ni gute Yesu Kristo yaguhindura mu maso ukaba uwundi muntu? Ngewe kisiga ntago nabona ko ndi mwiza, nabona ko ndi mubi. Iyo ntisize nabona ko ndi mubi. Mwene data, iyo ntisizeho ibintu nabona ko ndi mubi, kuko harageze igihe ngenda hanze nisize akantu ku munwa. Hanze nagenda nisize akantu ku munwa, nakisize nabona ko ndi mubi pe. Ariko mu gihe nemereye Yesu akaza mu buzima bwanjye, akaza mu mubiri wanjye, akaza nkamwemerera akaza, Yesu Kristo yarakoze ibitangaza muri ngewe. Ni gute Yesu Kristo yakugira umuntu mwiza? Yesu Kristo iyo wamuhaye umwanya, aragenda akaja mu mubiri wawe hagati, akagenda gahindura biriya byagutesha umutwe utabizi. Mwene data, umuntu aragenda nikibaza atabizi, agenda yaraboreye mu mubiri atabizi, ariko Kristo we abazi ibibazo ufite nubwo ubutabizi. Aragenda mu mubiri, yamara kuja mu mubiri akagenda akahindura ibintu byanse guhinduka, akakugira neza mu mubiri, mbese akakurema bundi bushasha mu mubiri. Ye baba we, akakugira ibitangaza mu mubiri wowe ntubimenye. Hanyuma yamara kurangiza mu mubiri hagati, agaca aza no ku mubiri wawe inyuma ku rukoba. Haleluya. Acaza no ku mubiri wawe inyuma ku rukoba. Ikintu akora ku rukoba ku mubiri, araja mu maso yawe, mu maso acatangira kukugira umuntu mwiza, acatangira kuguhindura. Niba wari ufite ibihere, bene data, mwebwe mwisiga amapudre, muri ko murigira nabi, muri ko muritera ibintu mu nyama, ibintu reka ndabwira ibyo byose muguma mwiteramwo nibikimiko. Ibyo bintu bituma umera nabi. Yesu Kristo ikintu acakora, acagenda
agakuramwo bya bikimiko, haleluya, bya bikimiko by'ibipudre, bya bintu bitandukanye wishizemwo, maze Yesu Kristo agenda akabikubura byose akabita. Yamara kubita rero agaca yizanira ubwiza ubwiwe, akagushiraho ubwiza, haleluya, akagushiraho ubwiza. Ni hahandi abantu batanya kuvuga ati ngo abaye neza, ni hahandi abantu batanya kuvuga ati ngo usa neza, ngo wahindutse, mbe wisiga ibiki, nahubwo nta kintu na kimwe wisiga. Yesu Kristo araguha ubwiza wenyene ukaboneka kuri mwiza. Aho ngaho ni hahandi uzagenda kwireba mu kiyo ugasanga wahindutse, ugasanga nta bwiza buruta isura yawe, ugasanga wabaye uwundi muntu, haleluya. Mwene data, hano ku murongo w'8 avuga ngo ibyo bizagutera kunonoka mu mubiri, ngo ibyo bizagutera kunonoka mu mubiri, haleluya. Kwitondera amabwirizwa y'Imana, kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, bizagutera kunonoka mu mubiri, kuko uwo jambo ry'Imana ari we Yesu Kristo aragenda mu mubiri akanonora amagufa yawe, akatera inyama. Aratera n'inyama abantu bari bamaze kumera nk'uku, akabatera inyama, ugasanga abantu babyibushe kandi atandya nziza barya, ugasanga babyibushe, ugasanga babaye neza, ugasanga basa neza mu maso ye. Baba we, mbe ntago murabibona? Hariho abantu bafite isura nziza bahawe na Kristo, hariho abantu bameze neza kubera Kristo, haleluya. Ngo ibyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe, haleluya. Wowe Yesu Kristo ni wamuha uburenganzira akaja muri we, ukamwemera kaguhindura ubuzima. Mwene data azaguhindura ubuzima. Ubwiza ntimukaburondere mu makeup, ubwiza ntimukaburondere mu mishatsi, ubwiza ni mu burondere muri Yesu Kristo, haleluya. Ubwiza ni mu bushakire muri Yesu Kristo, kuko uwo Yesu nabonye ashoboye, haleluya. Yesu nabonye ashoboye. Igihe ngewe nisiga nagira ngo ndi mwiza, nagira ngo ntisize ndi mubi, niko nayibona. Yemwe bene data, miko murimenyereza ibyo bintu byo mu maso, ngo muriko murigira nabi, kuko ibyo bintu yewe kugira ngo Imana ibigukuremwo. Mwene data, yewe nukuri nimusenge Imana, nukugira ngo Imana ibibakuremwo, kuko naho ubundi hazagera igihe mwanga isura zanyu, hazagera igihe muyange kabisa Imana yabahaye isura nziza, muyange, mubone ko mutishize ko akantu ko kumunwa, mubone ko musa nabi. Rero nimureke umwami Yesu abatengeneze, abaho ubwiza buvuye kuri we, abaho ubwiza, kuko ubwiza buva kuri Yesu. Ubwiza bw'umugore buva kuri Yesu, ubwiza bw'umugore buva muri Yesu, haleluya. Ndakubwije ukuri mwene data, nshuti uri muranyumviriza, ngewe sinibuka neza, ntago ndabyibuka neza, ariko narisize amapudre, ibintu by'amakanta ntago nabigendeyemo cyane. Ese bundi hoho ibyo byose umugore abikora kubera ko ngari karashaka ubwiza, ngari mwarashaka ubwiza, ngo nisiga ibi kugira ngo umugabo ankunde, ngo nisiga ibese. Ninde yakubwiye ko umugabo azagukunda kubera ibyo wisize? Mwene data, ninde yakubwiye ko umugabo azagukunda kubera iyo mishatsi myinshi ufite? Mwene data, ninde yakubwiye ko umugabo agukunda kubera izo nzara uri kurishiraho? Reka ndabwire history. Narishiraho inzara ndende bakansiga, namara kuzishaje nkazikuraho, nkasanga inzara zanje zononekaye. Kubera iki? Nafashe biriya bintu bitari ibyanjye shirako,
hanyuma bigenda konona inzara zanjye Imana yampaye. Reka ndabwire, ikintu cyo cyose uzishira ku mubiri cy'ikintu uzabibungura kwashaka kubwiza, umenya ko ari pirate. Iyo ni pirate. Nta bwiza buva mu bintu byo kwisiga, kandi nta byo kwisiga byubaka urugo. Kandi ndakubwira mwene data, ibintu byo kwisiga ntago bizana umugabo. Mukobwa uri muranyumviriza, namba uriko urafata ibintu kihomeka ku mazi, ibyo bintu uri kurafuka isura nziza Imana yakuremanye, uri kurashiraho pirate. Kuko umugabo umusore niyakoresha azaba adeheje pirate, isura iri pirate. Reka ndabwire, hari abantu usanga afite iminwa minini, bagaca bashaka gushaka akantu ku munwa kugira ngo iminwa yabo igire iki ihinduke, ibe mito. Ese mukobwa, wagumye uko Imana yakuremye, uwo musore niyaza ukoresha akaresha originality yawe y'isura, ata bintu by'intuzenye by'uburyarya wishize ko. Benshi muri ko murabikora kugira ngo muronke abagabo, benshi muri ko murabikora kugira ngo abagabo banyu bakunde. Ninde yababwiye ko ninde yababwiye ko umugabo areshwa n'ibyo bintu, cyangwa se ku rugo gubakwa n'ibyo nayo ma makeup niyo mishatsi miremire muri ko murashaka? Reka ndababwire bene data, umugore yubaha Kristo, umugore yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niwe mugore afite ubwiza, kuko afite Yesu Kristo muri we. Uwo Yesu Kristo ari muri we niwe ahindura ibimurimo, niwe ahindura byose. Uwo mugore akaba mwiza. Umukobwa afite ubwiza nuriya yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, kuko uwo Yesu Kristo amurimo niwe camuhindura akamugira ukundi kuntu. Umusore wari we wese agaca agira iki, amubona kari mwiza. Yesu Kristo agusiga ubwiza mu maso, maze ukaboneka kuri mwiza. Umugore mwiza nuriya yakiriye Yesu Kristo. Umugore afite ubwiza nuriya yakiriye Yesu Kristo. Yesu Kristo akaba ari muri we, uwo nguwo aba ari mwiza. Mama muri ko muranyumviza, nimba muri ko murishiraho ibyo bintu, ibi makeup, amaherena, inzara zitari zanyu, ngo abagabo banyu babakunde, ndababwije ukuri, abagabo banyu ntabwo bazakunda ayo ma makeup yanyu niko murakora. Ahubwo umva, nimba mushaka ko mugira ubwiza, nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, nimumurekere Kristo agira iki, ahindura ubuzima bwanyu, ahindura abagira ukundi kuntu. Yesu we, abagira ukundi kuntu, abagire neza. Haleluya. Umugore mwiza nuwamenye Imana. Umugore mwiza n'umuntu afite Kristo muri we, kuko ujya Kristo ari muri we niwe atuma umugore aba mwiza. Haleluya. Umukobwa mwiza afite ubwiza nuriya yamenye Imana, kuko iyo Mana iri muri we niyo iza n'inyuma bikaboneka ko ari mwiza. Reka ndababwire bene data, ubwo bwiza muri ko murashaka mu bintu byo kwisiga, ibyo ngibyo nta na kimwe bizabamarira, ahubwo muri ko murigira nabi. Ese niwamara kwanga isura yawe bizagenda gute? Ese ubundi ho niwabura amafaranga yo kugura ibyo bintu bizaca bigenda gute? Ubu kuri kurabigura kubera ko ufite amafaranga, kandi nkaba nzi ko ubutunzi butagumaho keretse ubutunzi wahawe na Kristo. Kristo nawe katemera ibyo bintu byo kwisiga, kuko we ubwiwe n'ubwiza. We ubwiwe amaze kuba muri wewe, niwe aguha ubwiza, niwe bwiza. Kristo niwe bwiza, niwe atumuba mwiza, niwe tumuba mwiza mwene data. Ahandi mukagenda mukagura ibintu by'amafaranga henze, ngaho ngo muriko murashaka ubwiza, mugafata ibintu. Reka ndabwire, iyo muri ko murisiga ibyo bintu, iyo sura uba ufite ntago aba ari yawe, aba ari ibihomekano washize mu maso. Iyo bikarabye bica bikuvaho, wabyisiga ugaca ubundi muntu.
urafatiye origino yawe y'isura Imana yaguhaye ugahomekaho ibintu bitagira akamaro. Reka ndakubwire mwene data, nukumbure ukunde kuri Imana yakuremye, nukumbure ushime kuri Imana yakuremye. Nukuri naho ubundi ubwiza bw'umugore buva muri Kristo Yesu. Ubwiza bw'umugore buva muri Kristo Yesu. Naho ibyo muri ko murishiraho ntago ari ubwiza, muri ko murigira nabi, muri ko muritera ingwara y'urukoba, muri ko muritera imvuvu mu mutwe. Ndakubwije ukuri mwene data, aho ngo nta bwiza uri kurashaka, ahubwo uri kurashaka ingwara. Ni hano uzasanga bagwaye ibihere, ni hano uzasanga babaye nabi mu maso, ni hano uzasanga yebaba we urukoba rwawe rwabaye nabi ko ibyo bintu wishirako. Kubera ibyo bintu wishirako, ese wakwemere Kristo akakubera ubwiza, akakugira neza mu maso, akakugira neza mu maso. Ndabwire bene data, nubona abantu batangiye kumbwira ko abantu ntago ubu bakizera kubera isura bambona nubu, bagira ngo nibyo nisiga, kandi ubwo ntabyo nisiga amavuta yitwa gikotori ajya bashira ku nyo y'umwana, ku kibuno cy'umwana ntababuke, ajya amavuta ari yawutaho kwisiga, niyo ngewe nisiga, niyo Imana yashizemo umugisha nza nisiga yo ngayo. Murabona no ku maboko yanjye murabona ku maso yanjye bene date dore murabona ko atakintu nisiga nta na kimwe nisiga vaseline. Kandi kuno ubona meze siko nari meze, nayi nishe nabi, nishwe n'ibintu by'ama makeup, ku munwa narigize nabi ye baba we. Kandi mwene data, ikindi mutari muzi, kwisiga ry'amapudre bikwisiga ibintu mu maso bituma abadayimoni bagutonda inyuma, abadayimoni babaga ubusambanyi bituma bagutonda inyuma, kuko ibyo ni ibintu bya Satani. Ni hahandi uzagenda hariya hanze ngo bagacatanya kuguhamagara amazina, bagaca batangira kugusifura, bakagusifura kubera iki? Kubera ibyo bintu wisize byabaye ukundi kuntu, wabaye ukundi kuntu, igyasura wayigeretseho ibintu by'abadayimoni. Bigero bica bituma abagabo b'abadayimoni ntugire ngo bariya ngo bari kwakuresha ngo babagukunda, bariya Satani acazana kubera ibyo bintu bya Satani wishize ko nibo bacaguma bagira ikibakuresha. Bene data, ese twanyuzwe nuko Imana yaturemye, twanyuzwe nuko Imana yaturemye, kuyaturemye neza. Ese twakaribishe Yesu Kristo akatubera ubwiza, tugasa neza, tukisera neza rwose, ko Yesu Kristo ari we ashaka ko kubwiza tugira karubwa kubwa Kristo. Bene data, Yesu Kristo nabaho umugisha. Ikigisho narifite ni iki ngiki, abahezagire, ngira ngo muri mwebwe harabo iri bufashe no video. Yesu Kristo nabaho umugisha, ndabakunda cyane. Reka ndangize shima rino jambo Imana iduhaye. Uwiteka Mana, urera urakiranutse, nta urogoya imigambi yawe. Ndakwinginze Kristo ungire neza, ubabarire wari wese. Mwami Yesu Kristo aribone ino video afite ibyaha, Mana ndagusabye umuge neza. Mwami ndakwinginze umwuka wera aherekeze ino jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaho umugisha kandi abari